Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chapit Kme, but Kikubo, Baman Kasmi. Ke HYC Maulai Umjaiur unit mentaka sengi kala penlong ya ke Pynkhuid ya ke Umjaiur Umjaiur ke jaka tong bat satjan ke baki Nongshong Shnong ke Maulai Umjaiur bat maudat baki nong pathau ki jupendan kam hakani ke sengi la ya shimbentaru da ki nong satjan bat nong tong jong ke tei ke Umjaiur wa Assistant General Secretary jong ke Maulai Umjaiur unit samla shampang warba habakran hakatei ke program ulaong bakaseng ke jupelong man la usnam ya ke ke Pynkhuid mentau snem ru ki Pynkhuid na mar ki yo I bakala sanyum bat labun sa ki jabo jaban hakani ka sngi Pynkhuid ya ko Umjaiur la saki lang daw rang ba Shnong ba ke kheriam secretary Shnong ba W Karbudon kumjuru ki nong yalam ke HYC Maulai Circle hapo ka jingelam u president ba don bok lang kharling do bat ki dkhot kami nak liang jong ka SOC mulai untuk jenis tasni la yo kan Tyllong jangan ni ta Pynkhuid di Jingtrei ani ko mulai untuk sinyar but yang aku beru jadi nong jan nong umjong kan nong tahu Umjaiur ya nok Tyllong bu sementalang ka di ka program pra penyakit net but koi pak ban kutu kan pam lokal MLA MC jo kamulai bakin subha pan hai pat kasat lang di keman di kediang jongki ha pakai day bukan kenala cuma imita iba kini nala kalong keberet ke bakem teng nang jadi nang tong dikidu jing iya namar amat ke try karet nas seneng kaya bat ini ke jengmat tu jenis kum kedai kebuan naduk nak nas tembas ha bakadu lawan poliur lada hay slap amarat ke blok bat kalang no ska pi penyut kalang no seni ska bas beliau sepedan kam ke bansa jain batang bat dan batru ba kerung bat tadi ke bom dikinyut kinyat ke yang tepat di lokal MC mah MLA MC ba bakin phai lang bakin derap lang hak ba day bakan ni kanala hak ba kum Shnong bagi nang tak jinong Punyuk Jingtrei yang nak itu kentam itu nong yak inti silinter dong kedai kalinti bakin nam kemenkam ni kena lakum kasakat senyut ni maham ru nak yang jong sang itu yang ba samban jan bakan ni kena la bakin nam pelong ni kena lakum kasakat senyut ni kasakan berat itu plastik dibawa ke jeban nomor berarti berat neneng tak kebukut hati try diberiu teng bam di dekat mereka but hakani ka Pynkhuid jungi kami ka Umjaiur ngai kubiru iki orang bak Shnong bat iskut Shnong bla dan matalang bansaki yakani ka Pynkhuid jungi ke pamatas ni